Que tal? Que tal o voso ano? Ben, non? Así resumindo, ben. No, a ver, era bonito, verdad? Era bonito porque había esperanzas co 2020. Dicías ti, bueno, mira, 2020, que bonito, verdad? A xente ano pasado salía cas gafiñas co 2020, ai, vai ser un ano espectacular. E, oye, espectacular foi. Un ano para lembrar foi, vamos, é que nin a película máis terrorífica podería equipararse ao ano 2020. Eu penso, mira, é que nin os millores guionistas darían creado algo como isto. Que eu veces penso, oye, e se o 2020 foi realmente a idea de algún guionista, a verdad que facer fixo ben, verdad? Porque, bueno, empezou o ano como empezou, normaliño, sí? Aí todo ben, pim pam, vamos, sin ningún problema, vamos, non atisbábamos nada do que ia pasar. Pero aí xa había un virus por aló por China, pero hasta nos ríamos del, verdad? Mima, os chinos, como están os chinos, comendo morcejo e tal, que cousas teñen, que paveros son, sí. Despois xa meteronlle un pouco, sabes, xa empezaron a torcerse as cousas, xa houve un lote de incendios en Australia, que xa a cousa non amenazaba nada bo. E despois xa, cando nos demos conta, zasca, confinaos. Dun día para outro, E, bueno, e a xente confinada, oye, que maravilla, verdad? A xente aprendeu a fazer de todo, verdad? Bueno, a limpar a casa, verdad? Algún limpo a casa, algún nunca na súa vida a casa limpara. E dixo, bueno, pois ahora non me queda máis remedio, E algún, ainda non lle chegou o tempo, Cando xa dixeron, ahora xa podedes salir, pois eu ainda quedaba un pouco máis, no? A xente empezou, que sei, a fazer videoconferencias, verdad? A falar ca xente con familiares que non falaban antes, pois agora falaban por videoconferencia. E, sobre todo, a xente púxose a fazer pan. Veña, a fazer pan, e veña pan, non sei, douros por ali. Pero, bueno, o ano continuou, non continuou, tal, o guión iba máis ou menos ben e tal, despois xa nos ceibaron, verdad? A xente, cando nos ceibaron, que fixemos? Deporte, verdad? A xente quería salir para fazer deporte. Xente que non fixo deporte na súa vida iba a correr. Así morreu xente, normal. É normal, porque claro, con tanto deporte, non estar acostumbrado, pero bueno, o guión aí xa empezaba a frouxear, pero nada, xa meteronlle unha trama, a segunda ola, zasca, non? Entón, xa outra vez en tensión, ca segunda ola. E despois, o das vacinas. Que, oye, das vacinas a min tenme loco. Xa estades vacinados ou ainda non? Pois xa, ao ritmo que van, min madriña, pero onde nos vai tocar? Eu xa estou en tensión. Pero, bueno, o das vacinas foi unha cousa curiosa, porque dun día para outro empezaron a aparecer vacinas. Primeiro a de Pfizer, non? Non me sale. Logo a de Moderna. Unha salía cun 90% de efectividade, a outra cun 95%. Despois a outra tiña máis aínda. Despois a rusa, despois a... Mira, parecía unha feira aquelo, Cada día aparecía unha vacina. Eu ainda non sei como non saiu unha vacina de noia, sabes? Unha vacina noiesa. A base de que? De brebrechos. Sabes? Sería o propio, non? Pero, bueno, a mellor vacina, sen dúbida alguna, é pasar unha noite como aquí imos pasar hoxe aquí nós, con música de grupos locais, con música de grupos de noia, como son os grandísimos Monolius Dop. Así que, forte aplauso para os Monolius Dop, que xa ocupan as súas posicións. E nada, imos despedir o 2020 como se merece, cos grandes Monolius Dop. Boas noites, Noia! Preparadas e preparados para as uvas, sí ou non? Vamos a darlle candela! 1, 2, 3, Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en diciembre e quero pasarme esta noite contigo sin frío.
Non me importa que non estés, este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3, por favor cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, baby. Candela, dame candela. Estamos no verano e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas. Un aplauso para Serafín Zubiri. O verán pasado veo mellor. Sancho dijo eu, onde está a Galicia caníbal? Tuvemos 3 días de playa, 5 de chuvia e 20 de farra. Por eso quero teu calor, por eso quero calor. Quero calor, quero calor, quero calor. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Sabédela, como é? Como di? Candela, máis fuerte. Dame oh, estamos no Nadal e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas. Candela, dame candela. Estamos no Nadal e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas. Dame candela da buena, dame candela, Sonia y Selena. Dame candela da buena, dame candela, furama vena. Dame candela, quéntame na tua fogueira. Non teño leira, solo mangueira. Sábese que inteira. Tra, tra, leira. Moitísimas gracias, Maya. Fantásticos! Os Monolius Dog, moitísimas grazas, chicos. Bueno, pois esta gala non só a facemos aquí dende o Liceo de Noia, o cal agradecemos que sempre nos acolla, senón que tamén imos a ir ao exterior. Temos conexións co exterior, en concreto cun lugar emblemático de Noia que todos e todas ides coñecer, e ali temos a 2 grandes amigos de Noia, ali temos a 2 famosos internacionais que nos van a dar as grandes badaladas de Noia. Así que recibamos tamén cunha forte ovación a Xacobe Pérez Paz e María Mera. Que tal, compañeiros? Grazas, Pedro. Bueno, Xacobo, boa noite. María, boísimas noites. É un prazer estar aquí nesta preciosa, fermosa igrexa de San Martiño en Noia. E que menudo como está Noia de fermoso no Nadal de tamén, verdade, de verdade fermosísimo. que sí. Estou emocionada con despedir o ano aquí con toda a xente de Noia, con toda a xente que nos está vendo desde o canal Barbanza e contigo, Xacobo. Home, moitísimas gracias, María. Estás fermosísima, por Moitas certo. grazas. Ese vestido. Este vestido, os pendentes, perruquería, todo é todo aquí de Noia, Todo de Noia. Pacos Moda, Ayud, SC, que foron a que me peinou. A verdade é que estou encantada para que vexades as cousas bonitas que hai aquí en Noia, que tamén o comercio é moi potente. Porque Noia é moito do comercio. Sí, moito sí, do comercio. Agradecer, como non, que nos teñan convidado ao Departamento de Cultura do Concello de Noia, Por que tantas suposto. cousas fan, que fan moitísimas cousas, Sabes que cantos festivais internacionais hai? Eu coñezo algún, por exemplo, o das curtas, que xa é do meu gremio, Ai, do teu do gremio. audiovisual, tantos O das actores e curtas. actrices que pasan por Noia. Pois eu, ainda que non son da ARPA, tamén hai un festival internacional de ARPA. Sí, de música, E claro de que blues. sí. De blues. E de jazz. E de jazz. É que o que non hai aquí aquí en Noia E de papar. é de papar. Tamén hai Que, de por papar. certo, aínda non saben o que imos comer esta noite, pero imos dar as badaladas non con uvas, No. Non. Non. Imos tirar por Noia, polo marisco. Por algo moi de Noia. Sí. É moi galego. Non E de digas moita... aínda, No, é de moita e altísima cualidade.
Sabes unha cousa, María? Dime. Aquí, pertiño da iglesia de San Martiño, está a Porta Peregrina. Que me falaches antes dela pola tarde. Faliche, sabes por qué? Porque dende o ano, alá polo ano 1147, máis de 2000 persoas que viñan de Dortmund. Como se chamaban de Dortmund? Pois eran os dormunienses, Os non? Algo así. dormunienses, os dormunianos. Ai. Bueno, viñan de fora. E viñan de fora peregrinando cara aquí para ver o apóstolo Santiago, porque non lle está a tiro de pedra de Santiago. Efectivamente. Que xa eran listos daquela, non ves? Eran moi listos, por Normal. eso isto era o Portos Apóstoli, que así lle chamaban. Ves? Esa ruta, esa grande iniciativa dos concellos de toda a comarca de Noia, dende Burgos a Santiago, con parada en Noia e fin de etapa, É que aquí hai que parar sempre. para o recoñecemento oficial de Portos Apóstoli. Pois moi ben. Que che parece? Que lle quede clara a xente que, supoño que toda a xente que nos está vendo viría por Noia, pero como este vai rular esta noite bastante por aí o que estamos facendo esta noite, que veñan a Noia a conocela, porque vamos, aquí hai de todo e do mellor. Pero do millor, porque De estás... todo, comercio, comida... Pero escoita, vamos a ver, A ver. Aniga Artiburu. Buah, ti que me falas? Pero que ten que ver a Aniga Artiburu? Aquí non hai nada como produto galego, Xacobo. A Mira pequena para Pedroche, Mira a para pequena Pedroche. Mira para aquí, produto galego. Produto galego, 100%, 100% Aí galego. estamos, fermosísimos, pero unhas badaladas, sobre todo, donas e señores, con moitísima paz e moitísima saúde. Que é o son que máis pedimos. O único, para o 2021, saúde. Oye, que o 2020 foi... Mi madre, É mellor que borremos o ano este do calendario. Mira, a min que xa sabes que a min o dos cabalos volveme Sí, tolo. a mí tamén, Pois que me non gustan. houbo nin San Marcos. No, é verdade, non? Mira que pecado, Non houbo. A verdade é que o bicho ese pequeno, me cajo no bicho, o bicho... O bicho hai que... Como colle o bicho? O 2021 ten que empezar de outro xeito. Ten que Pero, empezar. para que empece de outro xeito, temos que deixar atrás todo o 2020, todo o malo do Que 2020. te parece se vemos estas imaxes? É que quede aí. Que quede aí, esquecido. Grazas, compañeiros. Pois aquí continuamos e agora queremos recibir o verdadeiro artífice desta gala, desta experiencia pioneira que, como dixemos, está organizada pola Concellería de Cultura, unha Concellería de Cultura de Noia
que non parou de programar actividades dende sempre, non se parou polo confinamento nin pola pandemia, sino que adaptáronse ás medidas para que todo fora baixo control e sempre se respetaron as medidas higiénico-sanitarias e seguiuse facendo toda a programación. Por exemplo, todos os festivais, a Mostra de Curtas de Noia, o Festival de Arpa, todo, seguiuse facendo e nada, recibimos daquela cun forte aplauso a Pepe Pérez, concelleiro de Cultura de Noia. Hola. Que tal, Pepe? Moi ben. Bueno, antes de nada agradecerse a iniciativa, como decía, pioneira, e queríamos saber un poquinho como xurde esta idea, non? Como se fraguou este experimento. Bueno, pois a idea xurde, lóxicamente, do Departamento de Cultura, que sempre estamos a pensar que podemos innovar e que podemos pensar. Sabíamos que todo o mundo iba a estar nas súas casas e pensábamos que se facían galas a nivel, televisións máis nacionales, porque non en Noia podíamos facer algo parecido e, sobre todo, contando con artistas de Noia, non? Sí, porque de momento solo tocou Monolius Do, pero van salir aquí un mogollón de artistas e todos de Noia, é dicir, todos locais, é dicir, hai moitísimo talento en Noia, non? Sí, todos son de Noia, creíamos que tamén hai que, botarlle un cable á cultura de Noia. Hai moitos máis dos que están aquí, pero, tuvemos que un pouco facer unha selección. Noia é sempre un pueblo de artistas, non só de músicos, sino de escultores, de pintores, de todo, o cual nos ten que, darnos moito orgullo a todos, non? Estar recoñecidos en todo o mundo, Noia, por eso. Aí está, eu non son de Noia, pero estou para empadronarme, a ver se me pega algo do talento noiés. Bueno, queres dicirlle algo a xente que nos está vendo, milleiros e milleiros de xente que nos está vendo polo canal Barbanza? Sí, eu brevemente pensaría que fóramos todos un poquinho responsables, que pensemos que isto todo depende de nós, da nosa responsabilidade, mandar 3 mensaxes aos sanitarios, xente que nos coida e que nos salva vidas, pensar no sector económico, pensar que seamos un poquinho egoístas e que gastemos no noso concello, que gastemos na nosa hostelería do noso concello, e tamén un aspecto un pouco social, que pensemos todos, nos miremos un poquinho para dentro, que hai xente que o está pasando bastante peor que nós, que hai moita xente que se quedou sin traballo e que necesita a nosa axuda. Non para ser un poquinho tristes en isto, pois a todos desexarvos feliz ano, que o ano que ven sea moito mellor para todos. Moitas gracias. Moi ben, pois moitísimas grazas, Pepe Pérez. É importante, non, o que decía de colaborar todos cos comercios de Noia, ca xente de Noia. De feito, para realizar esta gala, tamén hai que agradecerlle a xente que colaborou, por exemplo, a Alquinoia, a Peluquería Sesé, Pacos Moda, Cofradía de Pescadores e tantos outros. Pois nada, seguimos porque queda moi pouquiño para despedir este ano 2020 e seguimos con música. Música agora elegante e un pouco tranquila, que tamén fai falta. Recibimos o grupo As Lens.
Moitísimas gracias ás Lens, magníficos como sempre. E nada, xa queda moi pouquiño para despedir este ano 2020. Aquí xa o temos todo preparado. E nada, pasamos a conexión aos compañeiros de exterior. Así que, Xacobe e María, todo para vos. E nós xa volvemos no ano 2021. Graciñas. Moitísimas grazas, Pedro. Xa queda pouquísimo. Non queda nada, María, non queda nada. Que nervios. E deixa que marche Que marche, que parece que se está facendo de 2020. desexar, parece que está aí aguantando. Eu teño ganas xa de tomar, iba a decir as uvas, pero non, No. xa saben que imos tomar No. unha cousa Non, diferente. estamos en Noia. E que se toma en Noia? E que hai que brindar en Noia? E con que imos entrar no 2021 en Noia? Exactamente, cos berberechos. De Porque, Noia. xa Tachán, saben colle. vostedes que aquí hai 1400 persoas que se dedican ao marisqueo e isto é moi importante, polo tanto dicía, como imos comer uvas en Noia? No, Imos comer berberechos, marisco. En Galicia, en Noia, con produtos de Eso. máxima calidade. Galicia calidade, claro que sí. O berberecho de Noia. Están todos preparados. Están todos na casa. Estamos preparadísimos. No estamos preparadísimos. A ver as campaxes, empezamos a escoitalas xa. Ai, non sei canto Cuidao, queda. Campanas de Belén. Para, que te estás emocionando. Cuidado, que me estou indo arriba, que me estou indo arriba. A verdade é que fermosa esta igrexa. Aí vai. Hai que espera. explicar, primeiro, os cuartos. Primeiro, este ano non houve moitos cuartos, Dos, pero... aí va, no cuarto ningún. Para, Aí vai, 3, 3, aínda non toca, 4. 4, agora si vayan preparando a uva Atención. o que teñan na casa. 1, berberecho. De Noia. 2, De Noia. Boísimo. 3, non. Hai que contar. 4. 5. Está boísimo. 6. Este sin concha, 7. Eu sin concha, por suposto. Mi madriña, ten 80. Ya no llegan Durán. Que Boísimo, vas a María. comer, que vas moi rápido. Ya está. ¡Feliz! ¡Feliz Año Nuevo! María, imos a brindar con moita alegría, con moita ledicia. Señoras e señores, Jacobo. que ten que ir un ano moi potente Sí, para todos. Claro que sí. ¡Feliz ano! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Que veña cheo de saúde. Cheo de saúde. Eu non pido outra cousa para min, para as miñas nenas, para todo o mundo. Por favor, saúde e que pase todo isto do coronavirus xa. Que lle den o coronavirus. E que, iso, saúde. Eu pido, ti que lle pides, María, Jacobo? eu só pido unha cousa, que para todos os nosos maiores que están nos seus fogares vendo o Canal Barbanza e que están todos unidos, xuntos, suposto. con allegados, sin allegados, con quen queira, pero están todos ben de saúde, manteñan o sentidiño, manteñan as Iso. distancias, pero que todos celebremos O o 2021. Que de seguro vai vir mellor, de verdade. Ajá. Hai que beber, pois, non? Non se Ai, cumplen os como me desexos. estou poñendo, xa que maravilla, que maravilla, berberechos de champán, que máis se pode pedir? Mira, isto é o mellor. Berberechos Non de sei por champán. onde andará Pedro e que estará facendo, como recibiu el o 2021. Mira, eu reventei o faxín, saltou polo aire. Pois eu de quedei tanto intacta, berberecho. eu quedei intacta, ves? De tanto Non pasa berberecho, nada. María, de tanto berberecho. Viva Noia, viva o berberecho e vivan todos vostedes. Pedro, por onde andas? Xentes de Noia e do mundo, feliz 2021! Bueno, que maravilla, vaya festaza temos aquí montada e imos aproveitar e imos brindar todos
e todas por un ano de prosperidade, por un ano de alegría, por un ano de boas novas e por un ano de bo rollo, así que todo o mundo cas copas arriba, chin chin, feliz 2021. E aquí seguimos ca festa e agora damos paso aos grandes Monolius do. Feliz ano, Noia, moitísimas gracias. Vamos con este temita entonces. Esas palmas. Chuchuru, 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 churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru. Chegou o Nadal e con el chegaron as chorbas. O sol quenta por riba das posas. Colleu abrigo e maila frejona. Espabila, veñen nubes, alá por Carnota. Os banquitos, pelotas, sombrillas e palas. Temos tumbonas e castañas asadas, pero non temos mar, porque vivimos na capital. Pero nadie nos vaya a joder esta mañana de Nadal, mamita pura, a pura mamá. O ano novo en Galicia, Sachejo, 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 chuchuru, churu, chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, churu, churu. Chuchuru, chuchuru, churu, 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 chuchuru, chuchuru, churu, churu, churu. Mais blancos que un tazón de leite. Estamos, nós temos máis pelos nas pernas que un albornoz. A xente nos mira con educación e nos mirámolos a eles con edrijación. Miramos pas nenas, elas miran pa nós. E miramos pos nenos, eles miran pa nós. Miramos pos vellos, eles miran pa nós. E miramos po gobierno, eles vexan por nós. Pero nadie nos vai a joder esta tarde de Nadal, mamita pura, a pura mamá. Ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia, Sachejo. Vamos a ver, ven a que non a ser berechos. Dillo teu amigo que a lo hecho pecho. Entre poño fecho que teño chencherencho. Ahora vouche joder eu nesta noite de Nadal, mamita pura, a pura mamá. O ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia, Sachejo, ano novo en Galicia. ¿Cómo dice? Sachejo, ¿cómo es? Ano novo. Más fuerte, no se escoita nada, ¿cómo es? O ano. Vamos todas, todos, fuerte, vámonos. O ano novo en Galicia, Sachejo, 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 pero nadie nos vaya a joder este día de nada. Esas más arriba. Efectivamente, o ano novo en Galicia xa chegou e nós continuamos nesta gala de fin de ano e agora cunhas mensaxes moi especiais dos auténticos heróis desta pandemia. Así que, adentro, vídeo. Desde o Departamento de Cultura queremos desexarvos un ano especial e difícil, un feliz 2021. Tamén queremos recordar a toda a xente que estuvo axudándonos, coidándonos e todo o mundo que estuvo dando a cara durante a pandemia.
Aí van estas felicitacións. Dende a Policía Local de Noia desexamos a todos un bo Nadal. Dende a Sociedade Liceo de Noia queremos vos desexar un moi bo Nadal e próspero ano 2021. Desde a Cruz Vermella vos desexamos unhas felices festas e un próspero ano 2021. Fantásticas mensaxes desa xente que nos coidou e que nos coida. Pero, ollo, a quen teñen que coidar é a Papá Noel, porque eu non sei se vistes por aí os Papá Noeles este ano, vos vístelos. Que vas pola rúa e ves unhos Papá Noeles flacos, esmirriaos, mortos de fame, por favor, que fai de Papá Noel calquera, teñen que pedir un mínimo, por favor, e que outro día iba eu pola rúa e viña un Papá Noel destes que dá publicidade e díxome: tome, señor, un caramelo. E dixen eu: come o ti que te fai máis falta, que vas quedar na inanición. No, que da fame que teñen, vos vistes, da fame que teñen, ajabean polas paredes, Eu vin algún así colgado no balcón, en plan, dame de comer, por Dios. Que a xente é moi cruel, A xente é cruel porque, mira, ti, se tes un Papá Noel colgado do balcón, pois dase de comer. E se non lle queres dar de comer, das unha patada e que morran baixo, carai, Pero non o tiñas aí hasta marzo, que ten algún. Pero bueno, a que tamén coidamos moitísimo, é unha cantante, é unha artista local daqui de Noia, e que está triunfando a nivel mundial, porque o lugar vese no mundo enteiro, e ela está participando nese concurso de recantos, así que xentes de Noia e xentes do mundo temos que apoiala cada venres, e ela non é nin máis nin menos que a gran Chiña. Como estamos, Noia? Como estamos, mundo? Feliz ano 2021 a todos os que estades presentes e a todos os que estades nas vosas casas. Moitísimas gracias. Reunirse así para despedir un ano tan bo como foi o 2020 non ten precio. O 2020 deixou cousas boas, aínda que parezca mentira, deixou cousas tan boas como este pedazo de tema que puden compoñer con tanto tempo libre, non? Ao final saleu algo bonito. Espero que vos guste, que disfrutedes desta noite tan maravillosa e vamos con Mar de Esperanza. Graciñas. Puede ser que a veces la vida te enseñe a crecer, que las cosas tan simples un día puedan desaparecer. Sonreír y tomarte una cerveza fría en un bar, un paseo en la playa, en el monte o por el bulevar, quedándonos en nuestras casas con todas las fuentes, mientras fuera caen chaparrones y hay delincuentes, y la tierra pidiendo auxilio tomó un respiro, dando golpes de fortaleza cayó al vacío. Un abrazo, una cena en familia, los amigos, los seres queridos llegarán. Hay que aguantar esas palmas, sumergida en un mar de esperanza, apostando una sola jugada, retorcida en llanto, por dentro me rompe en pedazos el pensar que llegará el día que los héroes me salven la vida, y pensar, recordar y me roben el alma, y me roben el alma. Podemos decir que nos falta una primavera, y yo que soy signo Aries me falta soplar las velas. Nunca antes las tecnologías nos unieron tanto, nunca antes un simple aplauso significó tanto. Algunos desastres tienen su propia sonrisa, sentirnos distantes y unidos un mismo refugio. Falta poco, ya queda menos, este es nuestro pulso. Debemos ganarlo y hacernos
somos inmunes a ello. Un abrazo, una cena en familia, los amigos, los seres queridos llegará. Hay que aguantar, sumergida en un mar de esperanza, apostando una sola jugada, retorcida en llanto, por dentro me rompe en pedazos el pensar que llegará el día que los héroes me salven la vida y pensar, recordar, sumergida en un mar de esperanza, apostando una sola jugada, retorcida en llanto, por dentro me rompe en pedazos el pensar que llegará el día que los héroes me salven la vida y pensar, recordar y me roben el alma, y me roben el alma. Un abrazo, una cena en familia, los amigos, los seres queridos llegarán. Hay que aguantar, dice, sumergida en un mar de esperanza, apostando una sola jugada, retorcida en llanto, por dentro me rompe en pedazos el pensar que llegará el día que los héroes me salven la vida y pensar, recordar y me roben el alma. Son un guerreiro de metal que brilla na escuridade, valente como un dragón. Meu lume crea un resplandor capaz de alumear unha cidade, capaz de evaporar o mar, voar máis alto que un falcón, loitar coa miña forza sobrenatural, e sin descanso un a un esquivarei cada obstáculo ata poder chegar a ti, a ti. Non hai distancia que non poida percorrer, atravesando o espacio sideral, por ti, por ti. E co tempo acadarei captar toda a túa atención e chegar dunha vez, deixar de ser un mozo tímido e sin descanso un a un esquivarei cada obstáculo ata poder chegar a ti, a ti. Non hai distancia que non poida percorrer, atravesando o espacio sideral, por ti, por ti, por ti. A nosa historia nunca rematará, a nosa historia nunca a rematar, a nosa historia nunca rematará, a nosa historia nunca a rematar, a nosa historia nunca rematará, a nosa historia
nunca a rematar a nosa historia, nunca rematará a nosa historia. Moitas gracias, Noia. Feliz ano. Grande, Jerry, grande, Sleeping Cat. E como temos moita xente que nos quere saudar, damos paso a un segundo bloque de vídeos, así que adentro vídeo. Desde o personal das ambulancias desexamos unhas felices festas e esperemos que o ano 2021 sea mellor que este. Desde Federópticos La Rondo desexamos vos felices festas. Desde os Servicios Sociais do Concello de Noia desexamos moito ánimo para continuar adiante no 2021. E desde o Centro de Formación á Muller desexamos un 2021 en igualdade. Os profesionais da farmacia desexamos un ano 2021 normal, que todos voltamos á normalidade. E cando vos chamen para vacinar, por favor, decide que sí. Desde a Fundación Romero Blanco Monroy desexarlle a todos unhas felices festas. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. Sé que te buscan demasiado, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar, muy desesperado, muy en el olvido. Estoy ahogado en un bar. Déjame querer, amor. Quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar, amor. Yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡Vamos, Juana!
Os aplausos aí. Que maravilla as Lens. E agora seguimos con un artista que hoxe vaise subir só ao escenario, pero que moitas veces sube con outros proxectos, con grandes proxectos como son o grupo Monboi ou Gancho Sánchez. Pero hoxe temos aquí o enorme, o celebérrimo Brais Sánchez. Feliz ano, xente! Feliz 2021! Espero que sexa verdadeiramente mellor que o 2020, que xa deixamos atrás felizmente. Nada, un placer compartir escenario con toda esta xente, con todo o talento noiés, con unha pequena escolla do talento noiés, porque verdadeiramente hai moitos máis. É un placer compartir con vos esta festa tamén. Gracias. O ceo está conmigo, a luz está conmigo, por medo ou por placer, non deixarei de creer. O ceo está conmigo, camiño que agardarei, nación que quere ter lei, a loita está servida. O ceo está conmigo, a luz está conmigo, caricias do meu lonxano e bello amor. Son grande como un castelo e un amigo como que máis, compañeiro dos demais, porque son home de Deus. E o ceo está conmigo, a luz está conmigo. Moitísimas gracias, Brais Sánchez. E agora imos cunha nova tanda, última tanda de saúdos, así que adentro o vídeo. Desde Domos Vinoia aproveitamos para desearvos a Navidad e un próspero ano novo. Desde a Cofradía de San Bartolomé de Noia desexámosvos un bo, feliz ano 2021. Hola, desde Cenor Caracas queremos desearos unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Quisiera agradecer aos nosos cidadáns da Vila de Noia a súa solidaridade durante todas estas festas e dar as grazas de toda a familia de Cáritas de Noia.
Graciñas por esas mensaxes tan chulas. E agora continuamos cunha parella que normalmente fan versións acústicas, pero hoxe vamos presentar unha canción propia. Ela é de Noia, chámase Elena Agra, e el é de Boiro e chámase Fito. Así que forte aplauso para Elena Agra e Fito. Gracias. Mírame, ya no soy la misma. Esta vez se apagó mi luz y siénteme en cada sueño triste, porque esta vez la moneda salió cruz, perdida entre falsas esperanzas, idealizando algo que no era amor, pasando muchas noches de tormenta con lo bonito que sería ver el sol, y todo cambió, y todo cambió. Después de todas las mentiras que contabas cada día, y me perdí, me quedé sin cuerda, y descubrí que esa no era yo, y por fin respiré con fuerza y huí, me armé de valor, y todo cambió, y todo cambió. Después de todas las mentiras que contabas cada día, y todo cambió, y todo cambió. Desgarraste mis heridas y me dejaste sin salida, y todo cambió, y todo cambió. Después de todas las mentiras que contabas cada día. Gracias, Noia, gracias. Moitísimas gracias, Elena Agra e Fito. Estando como estamos no Liceo, estando como estamos en Noia, non podíamos deixar de convidar a un grupo que é unha auténtica institución. Así que, por favor, imos recibir con un forte aplauso a Misela. Toco pandeiro, Manuel, e que non falte alegría. Toco pandeiro, Manuel, e que non falte alegría. Que esta noite nacerá Jesús, fillo da Virxen María. Que esta noite nacerá Jesús, fillo da Virxen María. Aí no portal de Belén tiña que haber un galego. Aí no portal de Belén, fora de Ourense ou de Lugo, da Coruña ou Pontevedrés. Fora de Ourense ou de Lugo, da Coruña ou Pontevedrés.
Mira que bonito está, da gloria velo na cuna. O boi dalle o seu calor e as pallas come a samura. Mentres escoita no ceo cantar gloria a Deus nas alturas. Mentres escoita no ceo cantar gloria a Deus nas alturas. Aí no portal de Belén tiña que haber un galego. Aí no portal de Belén, fora de Ourense ou de Lugo, da Coruña ou Pontevedrés. Fora de Ourense ou de Lugo, da Coruña ou Pontevedrés. E tiña que estar, e tiña que haber algún galeguiño preto do recén. Preto do recén non podía faltar algún galeguiño para turuxar. E tiña que estar, e tiña que haber algún galeguiño preto do recén. Preto do recén non podía faltar algún galeguiño para turuxar. Vámonos, everybody, let's go. New Year, come on. Na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, justame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, justame todo de ti, os teus ollos, justame a tua mirada, justame a tua boca, a tua beizada, justame, yeah. O teu pelo, justame, que as tua rasta, justame, a tua tatuaxe na espalda, justame, yeah. A tua pel, justame, a tua irmã, justame, a tua salsa corporal, justame, pero que máis me gusta é a tua fantasía, as tuas cousas de nena, e ollate do teu pai, ai, ai, ai. Todas esas bobadiñas que fas cando me miras, es máis infantil que Dios. Justame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, justame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, justame todo de ti, o teu pescozo, vais a máis, as tuas tetiñas, vais a máis, o teu ombligo e a tua barriga, vais a máis, yeah. Monte de Venus, vais a máis, labios superiores, vais a máis, labios inferiores, clítoris, vais a máis, yeah. Orificio uretral, vais a máis, horquilla vulvar, vais a máis, e men vagina, orificio anal, oh, pero que máis me gusta é a túa fantasía, as túas cousas de nena, e ollate do teu pai, ai, ai, ai. Todas esas bobadillas que fas cando me miras, es máis infantil que Dios. Justame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, justame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na. Vamos a facer unha cousiña, ok? Vamos a ver, onde están as mulleres de Noia que botan un berro enorme? Onde están? ¿Dónde están os homes de Noia que berren enormemente? Vale, hai paridade, vamos a facer unha cousiña. As mulleres van a cantar o nara nara nana e os homes o ei ou, ok? Téndelo claro, fácil, sencillo para toda a familia. Lo canta la madre, lo canta la niña, lo canta la abuela, ok? Vamos a facer unha proba a de 4, vale? A ver como sale o couso. Estades listas e listos? 1, 2, mulleres, 2, 3, va. Nana. Vale, os homes tamén, nana, nana, ei, ok? Vamos a facer aí, ben. Isto marca as mulleres, isto marca os homes. Vamos alá. 1, 2, 3, vai.
Estades trompas xa, claro que sí. Feliz ano 2021, vamos todos a todo. Díselo. Na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, ajustame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, oh, na 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 na, ajustame todo de ti. Moitísimas gracias, Noia. Aplauso. Grandes monolius do... E seguimos ca festa e voltamos a recibir a Gran Chiña. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco razón, yo no te ofrezco razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco dinero, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besaré tus
enorme, salerosa chiña que xa abandona o escenario. Que tal? Como estades pasando? Ben, e na casa supoño que millor, aí en pixama e no sofá. E aquí continuamos, e agora con talento noiés, como sempre, pero mesturando grupos, mesturando artistas, así que imos recibir con un forte aplauso a esta colaboración de Sleeping Cat, Elena Agra e Fito. Forte aplauso. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but know what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Worse, worse. Life's will guide you home and ignite your burns, and I will try to fix you. And hide up above or down below. When you two in love to let it go. But if you never try, you never know just what you are. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Vamos, Fito. See streams down your face when you lose something you cannot replace. See streams down your face tonight. See streams down your face when you lose something you cannot replace. See a stream down your face tonight. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you.
Moitas gracias. Graciñas a vos, Jerry, Sleeping Cat, Elena Agra e Fito. Moitísimas gracias e continuamos nesta gala de fin de ano, nesta gala xa na que estamos neste próspero 2021 que vai ser un ano espectacular, como espectacular é o noso seguinte convidado. Forte aplauso para Brais Sánchez. Xogaban pola rúa, pasaron os anos como pedras sen piedade. A cama agardaba mentres brilaba a lúa. Xa non hai historias que contarse mutuamente. Sempre foi un amigo mentireiro. As ondas choraban e marchaban sempre rindo. 4 anos pasaran da partida do pesqueiro. As portas pechadas e a neva paseando. Lonxanos adentro, as ondas, os medos. 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 Voy a pensar en ti y no olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos. Cúrame, viento, pasa para mí. Sálvalos
Fito, Fito. No me despedí y lo siento. No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos, sácame de aquí. Cúrame, tiempo, pasa para mí. Sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Moitas gracias, Noia. Grandes Elena Agra e Fito. E agora continuamos con talento local, con talento de Noia, con música e con ritmos hispanoamericanos. Recibimos con un forte aplauso a Misela. Baixaron os anxos arreo, a Belén na noite escura, a cantar o sana no ceo, de gloria veu nas alturas, agochado nun luceiro, que se atopou ao pasar, un anxiño rebuldeiro, foi adentro do portal. Tiroulle da orella a mula, tiroulle do rabo boi, en menuda trangallada, que armaron entre os dous. En menuda trangallada, que armaron entre os dous. A mula horneaba, e o boi bruaba, Sanxo se tentaba, facelos calar, a cura correndo marica chuchu. Escorreu as cañas e caeu de cu. A Virxe cantaba ante a algarabía, o neno reía cheo de alegría, o neno reía cheo de prazer. Juanxiño do ceo, o neno reía, Juanxiño do ceo, o neno reía, Juanxiño do ceo xogaba con él. Moitísimas gracias, Noia Barbanza, Mundo e parte de Chipre, claro que sí. Vámonos con este último tema. Despedímonos nós, pero virán moitos máis artistas, claro que sí. Por que todos os que traballan neste mundo din claro que sí? Que redundancia esa de claro que sí? Perdonado, que bebeu un poquinho de champán de máis, tendero que perdonar. Champán, feliz 2021, xente! A ver, que na tele o tempo é ouro, home.
Quiero morrer en Galicia. Barça, vámonos. Senti lo mar, o sole e o vento. Claro que sí, Arminio Romero. Quiero morrer en Galicia. Barça, Rosalía. Nun monte de esterco. Vamos a buscar los sonidos mágicos. Ecuador. Quiero morrer en Galicia. Sentir o mar, o sol e o vento. Quero morrer en Galicia, enterrado nun monte de esterco. Estamos xeos de morriña, non nos funciona o calentador. Temos la gaita pequena, pero moi grande o corazón. Estamos xeos de morriña, non nos funciona o calentador. Temos la gaita pequena, pero moi grande o corazón. Quero morrer en Galicia, sentir o mar, o sol e o vento. Quero morrer en Galicia, enterrado nun monte de esterco. Estamos xos de morriña, non nos funciona o calentador. Temos la gaita pequena, pero moi grande o corazón. Estamos xos de morriña, non nos funciona o calentador. Temos la gaita pequena, pero moi grande o corazón. Reggae music, my friend. Quero morrer en Galicia, sentir o mar, sentir o sol, sentir o vento. Quero morrer en Galicia, enterrado nun monte de esterco. One fly, one love. Estamos xos de morriña e non nos funciona o calentador. Temos la gaita pequena, pero moi grande o corazón. Quero morrer en Galicia como canto nesta canción. Monulius D.O.P. para todo Barbanza. Moitísimas gracias por estar nesta gala de fin de ano. Esperemos que este ano venga mellor do ano pasado. Moitísimas gracias a todas, a todos por acudir aquí, a toda a xente que nos está vendo desde as súas casas. Somos Monulius Dop, o vosso grupo favorito, e cada día o de menos xente. Ata sempre, este aplauso para vos. Que grandes os Monulius Dop. E pouquiño a pouco imos entrando na recta final desta gala de fin de ano, nesta experiencia pioneira. Así que imos recibir de novo, e xa por última vez, a gran Chiña no escenario. Porque o antifaz sexa a única máscara que nos tapa a cara. Vou ser moi breve, porque ahora estou na televisión, entendes? E ali sempre se di aplauso para os cámaras, maquillaxe, peluquería, sonido e, sobre todo, fortísimo aplauso para o presentador! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano,
acecho del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida y te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Moitísimas gracias. Graciñas, Chiña, aínda que non sei como tomarme, que me piden un aplauso para o presentador e logo canten Rata de dos patas, pero bueno, non sei, a bo entendedor poucas palabras bastan. Así que nada, imos continuar, aproveitade porque non queda nada, pero imos rematar a festa como se merece co grupo, ca agrupación A Misela. En las noches de luna y clavel, sin rumbo por el río y entre suspiros una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde beber viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río,
Fado porque se fue por la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al Angostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Moitísimas gracias. Bueno, que queredes máis, verdad? Claro que queredes máis. Pois non hai ningún problema porque xa está no escenario Brais Sánchez. Gracias. Bueno, ahora vou a tocar un tema tamén original que son compostos todos de 2017, 18, 19, 20. É un pouco ñoño o tema que vou tocar agora, pero ten unha mensaxe tamén un pouco ñoña, pero eu non son moi ñoño, pero bueno, por ser esta situación. O que invita é a deixar que as cousas veñan, que pasa este ano, vira outro, é importante simplemente que estemos aí para disfrutalos e que estemos ben, nada, todo eso, a disfrutar. Dicen que a la madrugada se la va a llevar el viento y que a la sombra viven ellos. Dicen que a la sombra viven árboles y encantamientos, esperando un nuevo día. Sopla, 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 sopla el viento. Dicen que a la madrugada se la va a llevar el viento y que a la sombra viven ellos. Dicen que a la sombra viven árboles y encantamientos, esperando un nuevo día. Sopla, 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 sopla el viento.
piensa en volver, te vuelva a llevar un aire del sur y al anochecer un cielo azul nos devuelva el sueño pensando en ti. Madrugada, piensa en volver, te vuelva a llevar un aire del sur y al anochecer un cielo azul nos devuelva el sueño pensando en ti. Madrugada, piensa en volver, te vuelva a llevar un aire del sur y al anochecer un cielo azul nos devuelva el sueño pensando en ti. Gracias. Feliz ano a todas e a todos. Moitísimas gracias. Pois agora sí, agora chegamos a este final desta gala maravillosa de fin de ano. Para rematar, pois hai que agradecerlle pois a toda esa xente que fixo posible esta gala, comezando polo persoal da Concellería de Cultura, así que forte aplauso para a xente de Cultura de Noia. Tamén fortísimo aplauso para o equipo técnico, equipo de luces, equipo de son, a xente que estivo grabando isto, todo o mundo, todo o tema de cámaras, Canal Barbanza. Por favor, forte aplauso tamén para Moncho, que hoxe exerceu de residor. Graciñas tamén a xente do Liceo que nos acolle sempre. Graciñas a todos os colaboradores que xa dixemos ao principio. E graciñas, como non, a este enorme público que temos aquí hoxe. Esperemos que este 2021 sexa un ano maravilloso, claro que sí. Así que agora despedímonos con As Lens.